Tingin paingkom jauh loman. Ewa be paing met na kewa las Kosrae ke pelchinge. Kat si be wi met na kewa ke pelching kaksakin kat ke mo las kai si. Pelche be kadin akollah ta ka pelong. Me meliti senam singing. Metti ka da fast meta. Wana ka dakkel mien pel na kewa na manas. Like and share live cast ke pelchinge. Na wana ka da ke tustea ke akwa kadata ka likiyac on inalala nakatfata ko pelchi on nga reko namnastel lie banner chitin nga namnas like a share long ngoshingan kata usie ita we force finan Kosrae tak de la devon chakut wa melem in we got throughout this evening tangin ada som sidal kun I got sidal kun nga wana kalam nga share like share get pelchi nga interest call share like Paing ni besta Evelyn tosie kulak loman.
Tingin, Paing. Well, kayo na assume na Mr. Liban. Kalingin agad tila matigas persoon taringe. Kadielat di besta efilen el tadi dikia pacl. Ikaw Paing Lucien Bellis tia wiowos. Kulo manlap ni besta. Agade Rishapen na si was na kay wasya taga pe wikat ke pelchingan kia si kamenan fatla marchia. Na wana ko usling ngor si ke pener si tengan. Like and share. The Belgian gada akula gadin som rela proclaiming kesta lash na ke proy from kesta we announcement. Siya kuljak sel tigin treskal finan ken Washington ke Belgian. Tigin treskal pain kom fata. Kayo. O managaw ngan lang po siya. Ale long ale kalim. All right. Na metigat farner rung kon proy lean kat usya on lan KahsInKol. Well, alam mo. Lan met Kosrae Basta met. Right, kulo man lap. Met Kosrae wikat ke Belgian Global lab civil by spell empowerment na kayo wana kalamia ka des munal tikin treskal dan taga we got ikas la keshe pro tikin treskal kada somnero Well, namulay ko lang lap. Ana kaya kalemilal. Namlipan na Mr. Liban na. Wiya ke pelsi ngayon kain siyak ke KahsInKol at fagat kain ak fashimat matayang nagkikasi ngayon. Naknas kataga ni Proy. Katsifid le pasta yetom, katfilat lash. Weto klen aklin kum kaksakin kum ke wolacna. Ke kum relaxao fela, elamay katlameta. Ke katanin siyan nekyas na kikata susle, kum karangan kat. Nagikat matala som nagisarap si somla. Kum siyak na karangan kat kaspin lang silom na sish. Papaklang, kat nga siya yung kipelsingi. Kikunokon falayat siya magat wi akfashingi. Kat nga siya yung dakal o minkain patadi fish. Kalan nga matalo min naknas wi kat kikasingi. Wi met wias na kewa. Masulelan taga wi kat indutut kin kaslo. Kaslo malanak kalemye. Na siya sila en na kewa maluwa tolo taga anyway. Kumewa ya piaswe. Painang kat ngayang inda ka na yetom, siya kikasal mo. Kipen singi kat kipe, sakak matwias na kewa. Mawikat,
elos mamatayin manasla, elos mamdalamono, insuarigin lomsi, kauye, katnushike kalan, shamatalki winkulosi fanana dun, inkayen, unwela mwetlashingi, katnushesum, kuminanak manas, akhes makinye, mwetwiyesh la artishuslesi, e arsmisesi. Oye penasin mwetwiyesh, la papa ni negatalik Siaulas makabur in prison ki belsinge. Kafine ma lipusi magulukla. La jaktu washikat. Katlushige deliverance LEUM GOD babad marin siya. Nanak manas wikat. O kaya mangan medalom. In kol kat kim mutawaek na Saflah. Katlushige misdalom. Elang silom in chetui. Nanak na second lamdan in siyesh. Wikat siyang matfakek na kimit maitaga pendupsya. The pelsing i belly no shot time lausha. Yat kaksakin kom. Kiko mäsikana siskadin sibide vastnamet. Nak manaslo sen vulvas kinugtugin mayon lom. Kadin kain. Tuya ke kapalaikin kan fakaka na ke metolong lalgos. Fasinga lalgos na ke longol. Pangun kat na ke kunugan flatsingi. Kainem kat papadamasing siya. When kulo si fonantem Jesus Christ kat pray. Takulo malapasyo. Amen.
Tigin Triscal, Pankom, Nashupe, Okay, wo. Katorala, Proin Kesla, Etola Ah, Keun, Nakatolugaran, Mwet Force, Itawi Force Large Finan, Devon Jack. Nangin Nakadesum Nage, announcement, Kamai Fakak Nage, Marichima Etaka, Afonia, Oyaka, Tigin Triscal. The Mitigat right. Fatna made the recipe spelling Pankom, my touch could try the Belching it. Nash, when I come to the banner sitting and like share Belching it. The Pangan, Kadam Taki announcement, she made a Pangan, like a Masika Tiga Tustiangan, Lacy National Chia, Porongo Nagay one like a Saflah, Marita Pangan, Metal Single Chia, for eat course like a Single Meg or Swang, for long like a long lacos. Key tax Shapangan, for long old, Namnas Wea, and Riti. Medinen ma chisajelara inkaiyen orekma usrnguk we elos tiena folla ligi makuluk lalos. Inge inge. Sibil bariti. Medinen ma chisajelara inkaiyen orekma usrnguk we elos tiena folla ligi makuluk lalos. Inge inge. Kede tafla bena from last nage announcement of the Belgian. Me tiga to get list name. She better gonna get me summarize and Montini get shed in a fasang bell and like utility interest and introduction context. We iplap blue mile likiyac get to stay. Kada I spell in akollah met last nagawa. All Latin make it. Let me start share le show last nagawa. Tigin triskal we pa show la in pan met nagawa last Kosrae get belching. Got true malalap ke Artland met nagawa. Announcement flo dong wang pe kat kena spell in akollah ko us ke belching na kaya fe malalap to ko usin like share life gas logos. Kat pe we pe akollah met na show class ma pang la ke belching pe. Tigin triskal vin by our viewing large fin in Vancouver ke fretishinge we pe and Seattle look for wears ma pang la kepel ftotonge kada we show kada we met na ko kusain proike while those are peke tigi nasma ko me academy ke maslu ngan ide fat na meto Kulo malap, le Mr. Liban, gomli, fushesh kat akketeyac, matiok le lash ma fastiki kat nge. Da nasin siyaw, kat kain italat, alena, belna, me de elos na kaksakin proy. Kat neki the living, kat pe mamoula. Fushesh kat da naon singe Darakta Paing si be ma pangon kat nake the fakak clash. Moyen kat tena tao si ka pelsi my pang la ka to. Naro rekmalan metalal vungi pa the fakak kaslan god. Ke ko epalaik nake masim nake kas epala. Nake kisin siyak fin nake pulilan mano luungan. Kalim la ka pa etaka nak fashiyak lake Fred and si fin at Vancouver, Washington. Si viewing on gel finan Vancouver tamlel siwers nge Rome shule wili we na finan yena tamlel selven Seymour finan Seattle ka Washington panangara magyak kay ko skay wa siyawan kanikat penamit ma kapash kawak kat nagaywan itala mana yok pagat sham gang. Kulo malap le Mr. Liban ngay flogon bell na rin. tigin kom kulo malap ke akke sham in akke men ngai fa ngai si pe kalweni eving kom so na long personal testimony sila para nga we ko us musenyo Okay. ake tata mashi basta pon bising itu yak hiya trike rin na mo kumpa example Romeo Takachishu
tamlay si wiyak Paing nga roommate Kosrae Texas 1986 na tamlay shelfen eving nga pa dal Paing lang nga ke witlo masumla kanga akollah Paing mas mayok sipe me malu ay likiyac ke mo singe el Paing God kay sik me either or kadena na kanya akollah Paing gospel singe Porongo repent for likiyac na is mo mabatbat wana in Paing flow sina ke malutut siya ke meto singan siya singe Porongo repent for likiyac na mol Aro kadal ke su kaksakin ke katliye wisha ulasha mangen no fon na maintaga kes makinigat na ke flokshing utakyak siba ka Paing flexing we flok man lame na nashesh metalal funya gat nta we sano ke chishes le flok when na shete sung ke sapta ko fosing to lushin al ko shakalem we she koren shingal me ko fos lamngal na ke lamala ko shakalem le ila floko metalal funya ke wa mi she komol Misha si mga tram gini pa tram kanal tamla liwiyas na. Dan mong le. Tagatin dak fosyak Misha liwo ma simla le kalam ke Bible na. Misha si meta pa ke Garden of Eden. Nganash Misha. Misha yak liwo pa lalain furshe fakyak ngol siye fosalikos. Misha in lala inferior. Na molyak siya na molyak. Pa repentance siya. Pa for laulyak siya. Dahil yung kaksakin kat kaya aslan met na gawa, kada ako lang kanin som na met, fast na met na kaya me maliti ma tikin tres kala to ka ako lang na kaya. To yung belching vinash pasit ngamal kan na tikin, kung akkalami met tigat fast na meta, tukun na kung me akkalami nga sumisi lesinem tolu nagat fast na met. Tikin gulo. Fast na met, global lap, tapan na si Nemsan. Kal wana kadakal na pangin ma-reaching pangin kitak siya. Na lesinem stolu magat likiyac ke tustea kada si kalwani inge na. Masimiran pangin summarize siya akketeyac lal Jesus kel son baptist. Akluo akketeyac la efo full siya Jesus el criticize o akalimila wang in kalim ke evaluation lalos tagay kel Jesus Saflah as son baptist. In other words, tinali wang kalim elosin nila pange Masaya, pange el siya taga siyakam na Masaya nandaka. Wana in wang in shelos, wang kalim siya. Dahil ko flan evaluate mga. Saflah yan, kalesinem tolu siya nga bakunayak siya med karangin siya sin siya, inakaya kumin long tamol kunyan siya. Siya kalwani, kunayak siya med karangin siya sin siya, inakaya kum in long takom mol kunyan siya. In other words, kat Porongo kasa, kat likiyac na kadis mol. Simple as that. Nagadali malutut siya ito kakalimila. Siya la raman lang nga me en akademiya ke sapta siyangan me Capernaum city shrik siya ng Capernaum ngan pangan operation pacl elara man elara oye usrnguk lang ngan fakak me la el pamasadya si Milos Mutasano alas ten al lalfung elos tien Aro kadalain na kadin alaloy na ke malututa yo na kaslan God. Kadin falot na kya kwakula na lal matasano takalal. Pange sipen gospel, pange sipen akwaklan God. Matching pa yok sipen meta inan wan matagamit tiki matching. Lo malabi pangen nakadasum na tiking trash kal nandaga. Fast na met na
katsumnake introduction context we me akketeyac iplungan. Tingin treskal finas maum ke fakke pelchinga de usut pelno. Tingin kumnong project akollah man usia uns konge kadin dipsha kai bagas namana susie. Liban lulap ngakena usia Mwet ke Church Sacramento ke fascia Saflah laus na fin in Seattle kumwen long Along. as met kumakilen ke Alle branden mit kakilen. How? Alle branden. How? okay Plus. How? Lamalap ngakena usia kwagat Super kalemi lesen name si with my met ngan ge man super lesen name si met ngan at fast met Summarize ye akketeyac lal Jesus Kelson Baptist. okay abang kata fakki me kata mo me summarize kas foto Summarize ye is na ma yokshupe kef Mayok. kas fototo. Kemari chingan.
na akketeyac la cheeses akketeyac kain akketeyac lal cheeses kel son baptist Gagel John Baptist. aw Masyaklungan pa in akketeyac full sima analem den kan sa fanya ka fak maglukyan nga kianan wangen me mugiguin kalem lalo saan kel John Baptist sanan bangan kay wana kel sifac na welan son baptist masyak tulungan pa yokshibe na siya din chulela inner circle la rin wo matsima kain fak masiwas na siya masimakat vinkat naman rela na siya ni kima katita mo pange masimakat akut na kaya inka kafkaya me kate mut kun kima siya kung tulungan from kun na ke Paing siya na ke osha time la osha so ke surrounding the environment la train na nalle kalaska tiak ke wala na lan ka ke pai mapai lan ka katash ke may unse na katlalal funi mo pange o yeshi mata ka ke church la mai kol la kat body of Christ isu siyang na ke ngon je fan na kat karang siya sin siya na dekal me bagadin si katalgi mai kuluk mo mai kat mai kulacnsap pa Jesus la ka samon ke kuno kon ke tuste ka silpe me Wednesday na kalimina kat in maslon mai wolf ta kat som wana sheep kat pang kulacnsap siya na masi makat akilen ka ngamo ulkin akilen farta na ke bel foto to ka bel lelishe yasinga ut farta nam singe we kom tamil chile na tigin makile to ka ke pel chingen we back actually ke on life ni laga pang inner circle che makat ale ne na we pa nam tan ki so we tiacna ta so ka den na kana le carring and surround be situationally aware ke ma ash large ka dinte long na ke ka long chi malin fel na ga din na le shi ma sha shin ga sha na even gom we che shi ma shin ga sha it's a common place na shi was ke wa ya ke go shi shin chi li na gon shi ma shi sa shin ga sha gom lanium we oi shi sha ye amo pangen fak foto na ke ga kai shi ka ta le na ga nes mak la sia kat we the guy yem the girl Jesus Christ ka Genesis ni ka revelation ka na the guy ke sham from man Mwet ma yok shipe global ale yokshiben faksilum nguen na kadeta ko sham ke no yeshima kapa singe pangun ka kadinita la inena for lasi nakimasi was spoilen God repentance singe ale yokshibe na mutawaken malutut singe ke ki kadesta ke standard listen commentary singe shamram kunda ke celebrity preacher shi celebrity kadala lamat peng shi namat faka ki gastan God etayak si bange nilba George Whitefield na kalamiyak la dates mo da kung pa siyait fuko singa ko singa siyait fuko itngaul pa eteyac mo pangemo lala na yansi ma akademiya ka pa el English preacher si ma el arakain sila Billy Graham ma na len 4 America ke 18th century na masi tayak sila ke kayan pacl ke pel si ma el tulen for a fakaklala na sin tausin elos malong kain lipsha me lutilala alena mukuikuyak ke na akademiya elwi alena ash me mutan peol na ke masi pang great awakening singa anain masi maukasek me ta nagalalal fungi na pangasima ma eteyac aklen yaki na ke contribution lal na ke me history ko from mata finan merki nara katfin mut ke musenge na ke oyelal George Whitefield katfin mut ke na ke elfanash musenge na ke kafuen me kulacnsap me orekma kanyak television ka smartphones ka fin na ke internet message lalalagan fashalik na fin fell na phone nara akademiya
me kepelin lutilala del chukin lomma me masaya kek met kenta kana ke in lupsha lutilala inna na yok amusinge kateta lash masin na ketela evangelist katash pe ke masin singe ta siemet maleta yakyok ke masinge apa Billy Graham na kateta ke John Eki lash in San Antonio ngaita pakanden met kosti ke TV if nga sam kin mange kat finemot kana ke met Paing na katakan ke plan pa bola Jesus sifen awin ko si fan din God John Baptist sima elale sam kin yok ke lesenem simit nge elos fana me aske ma mga sam kin nge elos sa wala pe mo high profile me preacher ka pamalu tu chinga ta kana shesh kadin ke someone life nga akademi ngi na nakilesin context singe in the book la faxi ke masi down the libanil fact na ke Yorkshire John Baptist ka mama lemil fact kela akademi Yorkshire la me belyanga ul someone ya ke gospel akos ke papalang na wi pe puklan orekma kadita la meto mak lukson pa me gospel akos mga me samsam na ke galut na kenge nara masimay nan galim ngena pa as John dolu pa utaga ke lesin singe John the Baptist pa si pa taka in second line ganiklan el Saflah na intaka ke Jesus Christ pangakalim mo gospel akos ke samsam konal pel yang ul ke gospel akos ke wi puklan orekma John siakluan pa kadita mo John met sap il samos la gospel la John nakadala samos la let us imit ke John let us siaklu let us siak tolu oye pe puk Saflah ke Bible nada ke fakke ko revelation nara akademiya na gel John met sap na John sisayan pa John Mark singe pa samos la gospel la me mak na pangan shalakin me son doluma ngakusin ke petsel ke maluti singe akademiya class son Baptist juste ke finan Judea kumkan leke Luke gospel la Luke sapta si fasongol me kosan katlude ke plan bel si ke lutut ke Christmas ala Batmalan pa Zacharias el mataka ke shuflan Levi ka shuflan seulan priest ke metola Nekelan pa Elizabeth el seulan Mary kumkan leke Luke si fasongol me kos ke tongolan kor na John Jesus elos seuke bin nekelosan nara academic la John Baptist el sistan kayen bela kel forsa ke me yen mesise arke John sapta si fasalngolan masima John el bobo yakin mesise apa el sham kunna ke informal ki makuluk skemot ko masinga kadakalemila ke oleng mato as puktol ngulya ke na ke puktol ngulya nge kaditala as pugin pala limekos na as pugin pala falet limekos na pugin pala singalu pugin pala singalit kos ngen Saflah yan malakay pa Saflah ke yan na dokon malakay asye ang fokusi in Maslon Old Testament, New Testament, ka kel malakay na ki wawayak si mada samsam kin. Our period of silence, sa payak me matsap nga ne, katita masikyak na si Lusan. And waklail dal. Nara, tukun period of silence singe, na mo, as pasasi, as mista si period of silence singe ne, pasasi leksin na wawayak kin maisisa. Pa John Baptist singe. El wawayak ako, siya tala as misaya siya taka. Na pa, el diaksman kya kumkain me, nila el aske metodolu fasluan. Na pa kat shaman yakel na ke, pang baptize, taka baptize mo ita. Or pa ma el John the Baptist.
Nara ala yok contribution lan second la silalinge. Inenta ka nage ministry lan lema. Masimetan ana kiltagangen elakkalemi nage CF atako falat lakal ram gun nagel me nagel lem. Na masakluan ba eltako tala sirik legel pa akkalemiakla. El pepla sila Jesus kinvel Jordan na. Inkayen takayin me akpayila akfonyila manakay wama ram gunyak nagi masiwas payima akkalemiak plan of salvation silan gatne. Na tolu masenge ke katako staktuk toluan pa akkalemila as me identification silal. Chonel me prophetically me akkalemila Jesus palam langat elda kainta aknas na sikat leisla makulu klasha. Aske chon sapta sifas longol yan. Maluti si mata ka na sismisenge elda ka yok kadin ke examine mama sikyak to kol chon ke ministry lalan ke elpa Mwet sima to ko faka kana Whitefield mga academy na ke preacher si ke 1800 da. Nara elda ko na ke pel si mal falang na ke erot antipas na elda me udak le kauliet. Na pangen me o ye masikyak ni da idakle moulala. Ta masima yok ka din ito pa. John ke elwoyakin mo siya orekma lalan elta ka inkaiyen me ta second la inkeneklan lemo. Na masima ita kan sinsiyak kinyak ta siya pa. Pakla elta kan baptize elpa baptize illa lemo. Kaas magluklan lemo ka elinan baptize illa. Na obedience lan lemo kanita lawengit. Tajakta el go through that. Pangan ma si ma akkalemiak ma chom elta kain ta rela. In the second la akkalem elta kan second la inkeneklan me savior si ma ta kong. Adamli pa nga mo ke akkalem ke introduction. Ano ba ke lesson context sa kung kwenta kain akonye wi na ke meka paslan kuno kon kimante nigi sette makat kain sangin kain wi malutu chinge nakat fast met ke plu masya left toto ke malutu to pelang flog na Europe tingin kom kulo malap kom non project ok kalime kalem kulo malap ke akketeyac ke introduction lemi Whitefield na ke me movement ke 1700 ngan na ke oya magadash ke mishenge ito ka ba akkalemi tukke akketeyac ito kom kain akkalemi na shumshifena ifin kom mai Christian che ena nalle harsh na pa masma uta kot na ke oye shima in fact a crit commission chinge meta in for laulia tapan folok lan lem kati la pel chinge son baptisel me elwanan ushe pena fin technically akwaklan lem ka akwaklan kat kel son baptist na el tako le baptisel la Jesus Christ na Jesus Christ el tako transition na ke gospel chinge masima tako ushe wala la shimal ta sang na sil Abraham. In other words, son baptist el shak panakapash na ke may pacl. Oro laim shivan ay lakkan mi mo il weapon ay light sa. Watching an ka back kalamia ke ditila tigin tres kala to shakto inge na li mo kat flok na na ay si al jamon mangi pe ke saptang ngaw. El jamon al pe Jesus Christ ke puklalo. Na faka pa wangin akwak ma manani sikyak mo Jesus el taga kesben mamit palang itaga fat na sintalik na dingat nga the Israelites na backdrop si may nakadinengan la meto el chim audience lang pa may choose may nga pa tale ito na pa may palang fakit na silos na sin full meta
na sil le sinem poingen pa full singe tal ko flan li evaluate la masaya son peptis pangema fakya sim na tari elos ena ne tari ara los tenan li na mo mangan ne ta pe me akketeyac ki wo piang shishita finga chumna ge mante katli sham la tikin treskal na ge context na ge wo yaklal white field wala sha tikin chekom faga secret evangelist nemushenya Oh, nakel Billy Graham ko Billy finne Graham me Billy ege Graham ko kulacnsap na ge wama tu yak faka gospel singe katali pe na ge sham lan ka na hil soswa katali la evinga chumli Deuteronomy kapun Deuteronomy sapta Saflah ge Deuteronomy kapashi sapta she emet ke soswa mosishel misha takatli sham la mata yaklal soswa ta nakatil na sang na el welal pa na Moses ta fal pa na ne mosishel misha na itakyang na jel soswa mishin na yok si paleusi itakyang len usya full si ngena inan kenen matan fel kenen ma promise ki na jel Abraham David ka Moses svena tagana ge belchingen lusmta matan fel moapa akollah ilya nakatil daga akketeyac soswa sapta si fos yakalame esam na nga factor na sium takum inge appellitna askin non ka matan fel na fon singe soswa ya yangon belchingen le ushe Mwet langat nganay matan fel kenen lew chakin mayon si pa lew chat na geng te for lek hutja kalit fa hutja kanaus na fon na Mwet nga amshalik en nga na sin shuf singa luongan wena akwaklog katil fa mo malak paen nga wikum na nitok wangin may na kon yakin may nga pa katsi masang na sil Abraham Mwet mata loma inge na fasyak la masing asang dahil katli pa na history katli sham katlik na tingkan nge elos utja kanauslan me Jericho me sum na ke ento kanta arsh siya akosten masikyak pe hara katil din awelos dahil kat kapahin na ke o yesima context ma tikin treskel daga akalimi na shishinga dana son baptist daga baptize Mwet audience lang nga strictly choose masima ito katokon ngan pa Jesus Christ daga transformation ngan sum na ke pa way sikat nda ke msing itakyang na sil Paul church body of Christ kat pa munun Christ Jews or Gentile ta masima enen kadin rapa kadin for lauliak likiyac la fing larsing Jesus Christ nakat face mo mapatpat kat face mo mapatpat son baptist daga elora makunel wana ma prophet Isaiah lakalami ke saptang ngaul pasasya wowoya Jesus daga baptist la Jesus daga kunokon mala elora kunokon si ma yokspe mit el misha molia ke makuluklan fel na akademia ke son tolu fasingalon gos elos na ke wasal lalfing face mo mapatpat pange point si may nakadin kapaspan na kaya malutut singam singing el Mwet na ke wasal lalfing fat temisha face mo mapatpat la lalfing singe pa usi o yes si may nakadin nashkeng for laulia la lalfing nakataka na ke me tustianta na pelan pelsingan Jesus la ako lang sa pala matamalutut ngan inaro kulacnsap lalos wanain tikin treskel da kyokye be wanain aten train up sinake pelsin malemi siya som na sangkrit commission singan itak yang dalmata choose lem ngon singan ngon matal taga apon sila dal mutawaek ro me ministry lalos ang tek choose same to Samaria to the ends of the world
the metiki chisel and working and one and mission chin la shelos. About the gonna get more chicken to share na kalim me ke meto singaw for singalon ko fana ke ton lu akalim me Porongo ma fucking I suppose go sla when a sheep nine martlan un ko so wafo. Ko sin ngashik when a serpent a fal when a uleo. Bange Saflah Jesus the discipler na sin disciple laling. Ilin utjak na we en elos in fast na we fin elos elos in pokalan elos fast na met. Elos in utjak na en ma elos elos we. Na fin kat mot ko na kya oya si mga ako mas ke musing kat nda ke dispensation of grace. Mga ako mena in fact a great commission sing in fact meta in full yak. Line yak penakat. Fung yak kat. Why pena from sila kat na sil soswang nga wi kum na nito met kum siyang tu na ko epalaik. Papin na takan na si kum musing ke kulacnsap sing. Som na ke Wednesday ko akalamila might penalom si fan pa tu ya klein kum ke kulacnsap sing. Wait na foto do lom. O chisel de gang ngata ko in shali. Papa likitalik neliki matan. El te fa mo kadin tu ya klein mo. El te in fact mo evin nga pa inan ta met liki met na kayo. Pange kulacnsap si katash kenge na ke malutu chiga Wednesday nga. Kadin priority likiyac chisel de kam met liki mana kayo. To even our biological mother, father, our biological family. Chisel na taga metigi mana kayo. We'll be able to pick up the cross and follow. Pangamasing te kalme pa am tolla shaula mo kum taga likiyac chisel taga metigi mana kayo. And everything will follow. When I see from night me Polokas na Paing ma simle ke Kashmir kia akalim if you seek the things of this world, you will get the things of this world. If you seek the things above, you will get the things above plus the things of this world. Skille choice if you come likiyac ka de met ke managawa fela eu takut pena wang na perkat evin kom taka shoot malan fella met kamolom si vena etol evin kom tola moloman kesh ben Jesus Christ kuma fa mo pange kuno kon sina ke Tuesday na ke Wednesday kapasye advice la Jesus na sin matamalutu you will come against enemy. Soswa Monday, God in fact, matlokalo ke ngane ta kape. Ta kon tu na palai. Kunte inka palai, kunte eliakin. Matlokalo enemies pakantin fin pelchla Jesus ngan pape na katli mo singing. Met ne patuyak line Bible, tuyak mo Jesus na me way of salvation. Na mega there mo te pakat back down mo katagam ta pro shi best fast na met in proclaim gospel sing when matching pa yok shpe me na tsum na ke sham ton mul me gartaga na ke me kadel met mole la large moliak le ki me lokalo club sham ton mul me kos foshina ke sina ko rakalam me a David bo yak ka fishing Scotland mole la ki me met lokalo club na initial David kadila David el matfugashil or opena mol in might wana kat musinge tarak ta keshben lal fungen full na pang na sin katauliak na ke mailash ngen it's all a source of life taga ke katla libre mai shika el mukana pagan karingen nal David ligi matukalo klal el putation somnarun ka tetola pange el kain mol laligi
oye mai lashkeng ito kana si kumising da papen nang ko na fon na mi siya na ke makuluklan fel kat na fon na wan mat pai wan mat was from tolu long tolu ba si meter gadin no gadin buya na ron God siya ke na manas na put our faith in Jesus Christ repentance magadin 180 degree refer 180 degree direction diki oye si makatashkeng lang Evin kat mta ke suosok lan fela kat 180 degree takana ke mol in Christian pange masing kadin for laulia na David el bo yak narun kat ngako men na rapen weapon kat takana narun kat bo yak kat mat kulu kadin na ikom kat talal fu ke wan na tum Jesus Christ na wana kalim yak el promise kung fais mo pat kadin Porongo mana kayo kadin po masing yok shipe shipe flokna ke masing ke mandian kate lang Porongo ya so swat Porongo musenge tingin tres ka lata akketeyac malutut nga ke me ipsimet ipsiaklungan ko kum som muya lural pasta lotoma kum som muya lural pasta frank ma kum som muya lural pasta honolulu wieshinga pasta lash ye mit kulacnsap lash across American alu Kosrae kum Porongo liti lalosan kum mol kin kaslan God ko kumaranay ni nom shuman pen evin kum papashi mukul chen nom shuman kum tenashka katla chima pole lakyan me ke fi saptaon koshkan insang kanaus met lokalo klum ngain na may yashi pang may yashi may kat nikin mol lash mas may na naraking ina bakan muya naun kat ngishe kasha lallen eskataligi makuluk lash siya lew si Jesus Christ siya kat ngan madalin wikat Paing kat ke mol lash na aksya fie me so gastong lakos tigin treskal ela akketeyac won ni medengan kepel metukalok shun ongay el tram kun matolngol tigin treskal me matolngol kum academia ke tustea Oh, may lititol ngol. may liti tolngol academia maliti ak alkos shepam ta ke so gastong lakos Wow. pangan evin som na ke sokas me longolakos fosalkos na ke tolngol ko longol lu academia me maliti tolngol ngan an riti na mai kashi met ngan intakan na ke nik met sokshin met kuluk and nimet aro komin kawoks shelos pel na kawelos pepa salal shamsam lalos mena parakak lokalok lomo masyayak fin pelang lan met ete en ma architect we in fagula yan le kemasel askalen fos alkoran kom finorek pepa kuluk pel na kayawa faiteya kom la kom siemet or lokalo mana ka wa siemet lalfun nan ka kinara mana kuluk mweta shanga mwet shima kaya na aklusong tanye mwet kom fin manas la ke pel kom shun maupe kalme ba kaloma shikle ni metalo loin molo la siemet sha akolain en waki keshipen nanan ka sheshu was may ariti much action ya fana ke ma long aklongol tolu liti tolngol matikine la kalemingam siamta ke fosal course kusum dana liti aklongol tolu pa taka kenge fana ne ke liti aktolngol talik na tit komin akfala chelem kat asanakin tokosha nimet
ashru kinashin Mwet lainelos. Mwet inge esan kanau shakle. Ya kumakilin laman ongaya makain takashin kat me eshin tokosha me. Sokas sogas tolingol na kaywa. Sogas has long lakus shepa tram kinge. Tikin la akketeyac woke toestaan na sommerwine lie to maliti singaw maliti tolingol ngan tak na ke me saptalong lu foslong lu som na ne ke sogas long lakus foslong si takan la maliti tolingol ngan nangako metala kaslan met nge pakatita enina ke pelchinga katin na kadin Porongo kaslan kat molkin kaslan kat akosten na ke kaslan kat lakin si we kat akpalai ke kat katin na kadin Porongo makate lakalam nge katera fuga pakatita ka poroi suk ngon matal lali nakate yana shish ke kas mol lali nge katil from na shish pel na kay wa pel chikum ikesla Genesis ne ke Revelation na kumproy ngon nen alikes na nasyum kun kalim ke. Muningin na matching akong sano pa floklan lemo. Ketlik na din kat nge choose nge period yang fuko si matikin tres kalilak kalim mo musla ne wowoyak singa tagawan na ay siya lak kalim nge elos missed the point. Elos tin akilin la masaya siya masam kunya kapang. Ra dal recheck ilya. Dal recheck ilya unilya finchak sincha. That's part of the plan. Na makalimia ga leshi pe floko. 7 years of tribulation masam kunya ke Daniel saptaya fos longo lakos na ke longo dit ko sakalimia pel ke uksimai si petrai takena sin talik na din kan ngelo siya smakle. Akalimia ke revelation mo 144,000 ekle as evangelists ke yay korsengan metan si pe for yang na ke gospel sing. Kesipin pakot ng yoklan kat lesi pe flot na sideline niya ki proclaim si may technology intalik na din kata in the Old Testament. Inge nakarash ke New Covenant si matagal ke pakot ng yoklan kat grace measure katin fola na uliak lalal fung makuluk na kay wafela kay me iyak la ifing katalal fung nara katin alin na kadin Porongo kaslan kat kaya kat molkin nga kat fakat mwen takopen na ke akwak ma ena na kadin nash ke manifing kat te nakatetafong na ke rapture siya makatin na sanong ifing kum tim ta sano rapture siya ngayon na kum puipen na ma siya mataka mo kum kuflani failure from lan kat the second mo the next prophetical event siya may sikya ka pa utakyak siya na wana nga kalimi na kel tamlil shelfen tamlil Romeo utulla siya pang either or event lu ay sikyak pangfalet ka flok siya na masifan na era kung ako lang pa kung furyang audiak lalfung patikin tres kalataga akketeyac kay palapluang with that being said kada som Ushala tikin nan fashion na ngayon, tametigil at ako, namnas, we got kesukon ngayon. Kaya sisakluk ka ipsingan,
Tigin, fashion namin ngamon suka forward yet too long, yeah. Wala. Suka flock. She didn't get to come man. Tai final on room come nam na suche. Sak look caption. But let's go try. Well, làm đi bạn cũng muốn long. Makan long tigin come long project. Well, cả long. Come long. Kilo mal Nam la. na medium fat metan. Ngaki Okay. masih. First of it. Okay. Nakal course first full me to on course shell ne Luciana kulo malla. Okay. Academy ke makal course first tolmul me ko hange. Tail chalong chimol la molal. Efa tale lagal. Ail chamolal tale lagal ke eke wosa che fa mole la molal. Kulo malla pangan interaction makat shuko kulo malla etigin and we compare President Kalmin likiyac kulo malla Hey, kay wo. ne nina nota kulo malla Kenya titsan kulo malla tam dal garsluman na ne Luciana ke foshingan. Age belchinga te flogonot pela kun fatnamit na ke plungan tigin kulo malla ke onsuwa ngakilin mit ke onsuwa. Magalin ngaten na siya Kal tigin fatnamit Golden Voice of Seattle wangan. Bangagin kalimit you. Ngamoy tawag first smell ma ko lapin tago ke tukun na ko makatayan.
Alef todo malutuda. Kaksakin kat long peon dan met weir Sacramento. Kumusi peon ki arwala in wibe marske. Det första met kadingina som nege meto sapta singal sie na fasit kos nege singal migos pa sham gun met sap singe messenger singe gal John anaging akalim bige listen context as John dolu ke babal nada sho siba John Baptist siba John met sap John Marks is most gospel mark na akalim ke fasit kos nege singal ke meto singal sila wangen met Paing oana me John met sap singe na fasit ko na kalemi o inge kemet la John elos mukiyac in som tise from kel John na sin lulap se fac ke kosta som na yol John na yen mesi se me kosta finchak mo kosa talie yasoko ama kushushke henga me kosta min dia yesimet se yan la ke nukato met ma Nukewa elos matainkel paletsin tokosha. Na ke takana sishmalutut singa lemel a spell singa selken opportunities ilangan sham na sin unmetsi matakange. Na siak ke sin siak tolu top tolu ba sham kengi. Nara ke lesson name semit ma kameluti mangesya kemet ke meluti singa samram kana John Baptist lem el Ailey spoke about John the Baptist ke John Baptist el ka inluti yen mesi se na meda somin lupsha luti lala nara lemel siak elange siak mal daknge ke kusta somnol John na yen mesi se Mekos ta finchak makos eta lie. Kegate long march event yok sizikiaka. Kat sumna kea. Meshi pelas katin sumna kea. Nal siakin la yesuko a makusus keenga. Pangansi mal siaka. Na samnang kunta ke inge na ke inkaiyen. Masi el shike na kalemenge. Fin bash metse ma ukuk lenalate julpe ukuk menale metsingan one backbone lal one moral fiber lal one palaik lal els me banange weot na we mainga nare orekma kun me para lang yesoko soko ma kushushke inga Pangan masil kapsa na kaya. Na elos ten ali na ke me papalyak si malrik magangan. John na ke luti la nga kalemi ke nga sanam ko na Whitefield ke introduction siya. Elale na leksyon na pendo ko mameta na rol. Na siyek sinsiyak malemil siya ka pa. May si makusta ka hindi Elakalim ge meto tolu fasa akos lange. Nukla John orekma ge unen kemet. Kaki so nita suit fakasil maginen. And full well lo segi ge me lol orek ke kulun kusro. E muna la palakas ani in mea. Met maso minniel John ge lang se me in som me si mas besira del somo. Na para el siak singa. Fact manasik megos in lie. Yasimet pala pansik sinsiaga. Auk paye. Tarak tanga fact na siwos el siakos lie. El siakos lie e fallatligi na siamet pala. Na inge na lemel sham gana John Baptist. Ta fallatligi met pala singalit kos mga kalamige Old Testament. Moyen John ba met sima samasla fakkel nasbeot met chulge kunjilak metli kom in the
second nan kene kloma. Kasi sila linge aktualilange. Ano rhetorical question. Ano lang itasak na top kalsiyak. Rhetorical question nga na kasi siyak sima in highlight ye points. Pangan masik. Na siya siyak fin. May dasom na yan may siya. Intalie met pala siya. Na kelo soma banga fact na kela asma tolu siya pa. Sinsiyak tolu siya. Top tolu siya pa. Me. El akademia ta massima yoko pa. Lemel ke connect na paila. Meshi pesira elos som. Inta lupshange. Men katamet masom som na alana fukugo fakaklala. Na tau pele na sin me religious leaders. Na epe me solchirum matako. Ora delta ko anentenda shiki in the investigate na keluti lal nge. Akademia keluktolu fasing alakot faxing fact mo. Katamet me unilos oyepe siyak sel. Kat mekateoro. El fact na selos nimet islamanisin katenamet ke fun met. Correct law kiki apply met. Kosin falkin namolin orekma lowosan. Nara me melutut singe te mana na selos mataka te me for lang ma pain confront die akalimye me nasin me call nga inte orek fun met kamema designation sima sikiyak ma me sikiyak tiya ke akalimye la me chonel met palasi ba elkina akalimye el fakla met palonge tako fakkasinge tako kaya isa to ngolya fastimekos na isa el fak na sil to Kosrae LEUM GOD kala na el fak mo LEUM GOD chermay el fak pe oyesinge takimatan po din lomsin LEUM GOD esulka kan KahsInKol we fakang long gas ng LEUM GOD kos machuta na kayo kos ilya kimatan po dinge inalo na sil Mwet pala shishik osia el fakki osia akot fosse ke kastoars na lan LEUM GOD line Israel ngel mo ors kastoars lan LEUM GOD line met siya matainan singe nara el fakla Israel keyword siya matakakik no kon sige mantea Porongo ma el fak wangin si paye kakalang finen Mwet atiena takikat Nara me mga akademiyak la kasma chon il sham kun matakasinkat me. Katitala met pacl mutawaek sa chairmaya Ezekiel Daniel napahosya fanakel malakay nge. Diya keltal mo yok shipelos nage Israelanen Israela. Nakatfinli nage me oyesima masapataka nakemit palangetaka na yok nakelpapa prem keltaka pangepelsima mechusa taka nakepetsia singa me Gentiles na Jews na bakat met Christina ket lemel misa molya ka stakluk nara katfine dead back in Israel ke Israela flokane ke leprem asye tausin lusi pat samram genge ke me takalal eprem de ke me papel singi ma samram kunyak lemwe nara ensima lemel ke akademia ba elara meta in liela chonel met palasi ke lemel sam konal jon ale yok nge na el julben afakla casting el oyepe forlet ligi pe met pala saye ke fasingal chingan el fak mo mayen chon pa metsi masamos la fak kel nga sepot machul ke kinsilak metli kom in the sul ke second line gene klom el baslakun Messiah immediate forerunner te pasasin ala John mataka academy palace inge pa yokshipe kitakalala el takate akpailak fonyela prophecy of from kanala
Nuke pala maurek legelnge kat kan lie me sie pasama woyak. Pai sia man ki bukla la sia saptangal fastolungil me gosan fakla. Sie pasa woyak. Akollah sa kun genek yen mo si sana sin LEUM GOD. Second line again inek yen mo si sana sin katlash. In fall na kaywa evan nekekle all tok na kaywa fa akposiseliya. En doktor efa ekle en de paspas en sirap efa akfiliyakle. Na wolen alan LEUM GOD fa akkelemiyak en mwete na kaywa fa liye. LEUM GOD el sivena wolela oinge pange mashamon yake prophecy ka palamaurik lege John si baptizing. Nara faklan lal met palamalakai buksima aksafila oleng mata. Kisapta tuluan fasi fakla LEUM GOD kalen al tabuke fak. Nga fa sa payot met utak kaslak inakolan geniklak. Na LEUM siya ko wushuke fa sana intaka nagitembol lal. Madudak Paing siya ko wus taka kitembol lal. Madudak Paing siya ko wus kinaliying fataka sulyakin ulenga. Ki faxing ale yokshibera kat finli na ki Saflah singe akketeyac la. Ngai fa sapot madudak kasilla. Nara yokshibin faxing na pakat finigasta na ki tukun woyak sila John Baptist nge. Kospelakos nge meto makluk son. Ilan na phone na samsam kun. Meto tolu fast tolu fakla John pa met sima. Met palai sieltä kaksakin efak. Osi prosasya woyakin mo si efak. Akollah sa kun genek na sin LEUM. Aksiwo sila lan faske. Kospel si medabangan. Kospel si aklunge Mark. Sapta si sin katolu fak mo. Paing Paing wo ki Jesus Christ. Wen na din God. Paing wo singe. Matawa ko na kaya siya met pala il sumos la fak. Liye. Ngay sapot met pala lak met liyikom. Sifa ako in geniklom. Siya sa uyakin mo si sa efak. Aksyo silan faske. Kospelan Mark bangen. Sapta si fasin katolu. Me sapta kospelan lukakkalemi sapta lulu. Fasakos ngiyon kos. Oana masimlen puklal aisya met pala. Siya sa uyakin mo si sa efak. Kusako in geniklan LEUM. Aksyo silan faske. In fall na kaywa efa nakiyakle. All tok na kaywa efa akfiliyak. In genek karara efa aksiwasiyak. Neksirabra efa akfiliyak. Mwet na kaywa finfela efa liye molala sinkatme. Na aksafi ke gospel al John. In akfonye la gospel akos kina fon na samramkin. John el the book ke kasma met pala aisya el samasla. Ngapa persensie sewo yakin maisis ara sin nexiwas na sin lemilan faske. Menkenik si mga kum shulela kikat metlalal fungi makat ako kat na nagifulokon lemo. Di nga damalipan el taga shikini shongan kasi kunokon nge inwi pe ipsimit nge. Kasin siya ka pa, may katsaman nga makapas na ke, katin silela inauliyak. Katin silela, katin nakot na ke mul mapatpat. Wang naklu ke masi katarang. It's either you hit it, or you missed it. Masaman ke, nalikasas, Kosrae, ke masong ke 70s na ke sitel si pun bitorek. Siesel dalta isla yakkumeta si men sidel singe stado pasang toila ay tayak talik si madel line nge ponbenge amen sie sinalik sangat sana de purle sommet ko flau ko koel na lista sie dari ama force class yaklu met pakilay na mo metlu dalana sie ponbe sangay nangan kusay sangay nangan namin ne
Di Kosrae si vak madari. Ngak tolu. Nga, someone masing ikisipin, moral of the story is, why nga naklu ki masing ako marang Tamilipan siya ng piyang ke priority. Siya ng priority. Kadita aske meton kos fastul ngol tolu. Syuk me toksalan kada maswas lal. Nara meng akum, step fakang akum, akwikat na ke. Di mission silak tamilipan, tamil makiwi ko was met lalal fungi maloek, met chopo, met lan church ma, met fakak kigastan gada. Masi makatash keng Katitakan ka ice cream, katitakan sang ice cream may tain kang. Katitakan fakak masi was pailan gada. Preparing a way. Given na akademi makadiski maldusinge, utakan sa manyak na preparing the way singa and John Baptist iltakan prepare the way for our Lord Jesus. Faklaki may unsiak luwa. En Merkel manilya katashik, ke defense lalos finan Alaska. Na Corps of Engineer lalos ya, sikin wala si Iowa makain orekma ganyak, troops nga equipment lalos sa inkayen, utako tutakma in masa. Naramasi nga sikiyak ke Alken Iowa, maurek lagi siyaf ko tolngol. Priority sila na rin norela, kipulan Belgium Akademiyak la, ke ini na singa yoke Ash, tau singal si sol si ma, ita kang inner project singa. Dahil, ay pa nakita, Orek Sauce, San Francisco, Golden Bridge, ko project nga ma, sal kaya ginaksafiyak la. Nara akademiya la, finne temperature finan Alaska sub-zero, dahil sike dahil naksafiyak la, project singa kimalemiya. Na, Lusarela o yesing Ay pa na nakimakatsamram kikilalmit mitlan kata. Eli enina singe mit pala ta kani enwakle. Masaplal mo si se utaka. Ashmitak flatye. Aok. Pakkalimiyakle. Righteous remnant. Kipelsi mata udakle mit nakisro. Shakna as righteous remnant. Naksinsiya ka pa. Ke fin infiltrate ya ki orekma silan katngi. Kisipin politics utyak na kaya. Kisipin eyen siya yokalika. Ashmo iti na noa. Dena contaminated kipelala. Ashish makain. Shulela mo. Ilal fin na matkol siya fin stamalara nga tuke. Kakat kan tuyak ki masiwaslan kata. Inorela, naki-generation siya, masam, mga te nga iya kisipin, o iya masikyak finan Sodom Komoro, ka fin naki, mesikyak nero, sunod siya taka, te, aknas na sila, way siya. Paano kita mamakat ina na kadin sumkya naki, akalemiyak naki, la John Baptist, kilta ko, pakla, Paing nga fakta wiowos, da John Baptist il forlatt ligi katay na moit siya mod omit me. Da il siya pa si siya limit in Docksailan ka siya il forlatt laga John Baptist. Nashkinget mali siya mga komunale, ini na kadin loang na kaya pa. Toko siya nga, edalyan laki me, susuin akfalatiya keltal, kol siya man kelos. Kisam-sam kan yak posisiyal nga matlal fung isi masimainin ang aklin yak kesyo, paposisiyal, matal. Pa, for lape, polil sam-sam kan kikadal tiyal, mikos fastong luan na ki, fakulan nga na langsi, engan, misle, aru rainwo, mongfushesh, posisiyal, swena lemfe, wangin masaplan maingi. Naraki John Baptist as forerunner of Messiah, likiyac ki position na wawusye. Da falatli ki matpala. A fosi malim in fact mo, tasakta. Siya pa siya limit in Docksailan ka sao, falat na ka John. Sikili, masyak kalimiyak nga
John el falet ligi met pala. A pelsi nga kom shulela. Choose repentance, choose eternal life. Kat tek la falet tagala John Baptist. Paradox singa taga na siya nga kuminan ka. Wang and Mwet, akalemi na no man ever fulfilled his God-given purpose better than John. O masing akalemi yakla. Pinas posisel. O medin dok shalan kasha el falet tagal John. Nara taga na sikom kadin liye privilege la John ngan tajakta pa akalemi yak penagi me akketeyac si mga akalemi nge. Ki sham si mga akalemi yak mo ketok shalan kat nge matolu si anan time frame tolu si pataka el near el apkaran el ashinge na ekranataka ketok shay si lal nge nara akalemi yak na siske luklongol sifac singe postolngol ketolngol sifac la na tiyazil fact na si elos ke papalyak singe non ka kisak fik kanin sak ta kay wasaya ke pel sila siya katafana siya na shua na kusi tala pel full o apkran ni. Ke pel sima le siya katafana siya na shua na kusi tala pel full o apkran ni. Ito nga emphasis masing eh. In fact la ino yesen bena ke kusi liye ki ma inge sikya ka Kosita la Kosrae God apkran ni. Naraki lemil mol onwelamet los langan fok masingan sham kun naki being present pakalemi ke meto singa lufas ng lon goskin long lal goskin fakla chi sila tamilos nan ka ke maingi el fak na silo siya present siya bang el sham ay lita alamen na naklalo siya. Katena fel lalap sa si fena amen maslolos. Efatiyan bat. Siyempre nagi amen mabangi. Katena en kasyaw. Matakay ni alein. Efa masala. A house divided is a house in ruin. Naskilang masing kim maingi. Setan el finsisla setan. Kalme pa el si fena lainal. Na toko siya ilal tiacna on bat. Kus fact mga alas lang ang fok. Mayan pacl el si kanasig inaroingi. Pangimatel da claimi malrela. Finpay pat ka me kuno konji ketustia. Finpay na siya sang kanasin met lowos inaramaingi. Mamay de los o si fena akalemi lakos sa taile. Mati pelsable. Ang ngonlan kat pa na si kain las langan fokfoking siyak payiyak la. Toko sa ilan kat tagatari na focus. Pange presence. Kaya ben mga akalemi meta. Nakir samsam kun naki return. Samsam kun yak naki toko sa ilan kat. Pataka ki meto itkos fast long sin gelong tolung pangen si ma sin na si kom kita malilipa ni sam kun na ke finning ail kamet wiyas nge kamet lalal fung ibema claim profess mo katmet Christine katilete kat when pangen malem il fak siap met na kiwang pangon ya lem inkaiyen ng toko shalan kasaw. Skilye takom tayan masing Tiemmet na kayo mapangon niya lem. Inkaiyen ng toko shalan kasaw. Elos na siya ramalang silan papatamokin kasaw. Kilinin nanan ka etaka. Met pespas efa fak na si lem. Katta fakakaslan kat inem. Sista timon pespas inem. Era mausngak pespas. Nangay fak na sil. Nga tiyetay kawos. Pala likiyac. Kawos met kuluk.
Medulong limekos, faston mo lakor hilvak man to ko sa hilvak na sinmuet siya mataleyot. Fasha ko siya akin siya uyak sin papatamok. Fasha usui to sa siya na ako yakle. Na siya siya kimatawen or klefela. Pange masima ora el siya mapasiselle. El siya mara orekmalan kata. Lem sifen al fakma greater than John the Baptist. Siya el fakla wangin met. No one other than Jesus himself surpassed in terms of kingdom of heaven. Narata ka na siya nga fak na kayok si Bayal John nga eh. El taga ki pivotal time si mal taga met el taga tokol tukun period of silence se woyak second line geniklan lem narala yok sipel el taga orela mal taga kaya kinga samram kin kel taga in baptize lang eh kat fin sompe pang yok sipel John. Now make no mistake, ash kaisi panglan kata si kasi. Convince na kasi koren sapta si was singalit kor pang na sil polo te pain peptize mo. Pang na sil polo pa insum pain ma Gentiles ngayon la edal may choose ka Gentiles elos fin pa si selle elos ya wipalakin ma si mo akketeyac mo elos ya to flatter John. Saflah ipsiemitivakla. Eki pelchon el mutawaek indutin nemising yok mwe akketeyac inline tok silent God. Kosrae. Mwet salale los kena sikelya malang silan kata. Metigi pellal John mwet pala mwet sap lal mosi sa fakek kitok saya. Ako usfin lalal fungi kast lalo singe na John ba Elijah siya ta as fakken da kalala. Kima inge kos Porongo finas sewos. Kalimi na ki fak singe pa orekma la John pa inda ka inda proclaim mimit palo na ki systemata siki masapa. Inkaiyen akollah. Akollah Mwet na ki pelsima elose taka na run misaya. Na Jesus ke el egen mesaya singe eleta ka ni kesla Kosrae sima sikiyac ke miselal oye pe ke molyak lala pangin new system sima oswela metalal fungi pangakom de Levites in fong ke me metpalana siya Zechariah papat ma John the Baptist siya katema ke shuflala ta kilalal fungi ke mise molyak singe siya samram kunyak alayok nga ngakom metalal fungi nara spesier nga samram kunyak menlemel samram kunyak ke iplan violence el foreshadow na ke lokalok may takan na elos nga kama may takan kisang alos nga kama pa nasikiyac mauniya metpala na pasikiyac kimiselal John the Baptist akketeyac ke me tatalakawal ke meto singala kos foson kos kiskalungan na shulbena foreshadowy brutal crucifixion je masikiyac ke meto singalon kos foson si ke lem si venangan inakketeyac oye si mga kum iskatyang na ke masayen church kam taweklan church ka nga kumas ke church tim mafresh ma me anain me komsum na mo tangale insiya ko lang na ke metrom metchu sivena dahil na lalwi gospel singe dahil shukin genek ma gospel singe that fancy up pakalem ke misela James metsap ke orekma singa lufas singa luan jevak mo yokalik mo akketeyac ki pelsing ito ko sa erat il mutawakin akketeyac pe katamay din church esap enwo ki James tamlan la John ke katlas
kadita la Israel ram kun Messiah singa mo el Prince of Peace na katwin reading ki Isaiah for son kot katwin ma singa Christmas bakla ta Jesus se si talik na shesh ita ka na shesh wen el falem fesh el va pang met pa pa wolacna kat kalena papa ma pat fusheklan misle singa pa Isaiah vakke Isaiah for son ko singa ke Messiah singa pa katloang ta na manaw pe basikyak ne. May di proclaim Jesus as the King of Peace. Pa kalemia ke ipruit kas fasluong Nara nga vinusi ka din nan ka ke fakla April ta sang na sil sita fasingol ki Nukewa. Malchuk kya ramgal mel ka sedik pang. Nagisipenel pa to ko shalan salem pangpangel to ko shalan misle. Sham kunyak mo lemel to ko shalan misle ke pacl ICA. Fakata el ta ko ne enwakiel fakata Mwet ma kaksakin sing lai inwelala upena sildan. Nara pa akademia me temafshesh pange. Fakla nimit nan ka mo ngatakain esimiste na fela mo ngati atakain esimiste asi katlas. Na aksafiyan ipsemit ke fakla ekos fin la lalfungi gas lolos inge na chon bailaicha siya ta arfal fakken ta kalala ke mainge kos Porongo fin lowos. Inge na pangepelsima leme laksafila lutila kel John Baptist akademia na kela ke eltaka akfonyela fulfill prophecy singe pa akademia ke Micah Malachi book Saflah saptagos fasmigos vakla tarakta mettigilen lulap aksangin lem ka attaka ngai sapalot mit pala Elijah na wiowos ele fasipil akyokke in mastlun bapa etalika Mayen finche oinge na nga faini na entako ekanaw sta feljiwosa. Nesinga Elias elsin Elijah na katfinet foloklen nan kake samram kunja Elijah nge kat kansum na ke siya to koraskel kat fosin kisngal yan. May choose ke first century nge tel tapan me prophecy si ke Elijah len foloko inkaiyen civil pe anain me maulia kanin mange na pa akademia lagla John Baptist taka inkaiyen second line geniklan lem ke o yesing pal taka misia maulia ka na may tamaluto de los siaksin chisa sifac may tuti masabelos fak mo ila chile taka mit at chisa silfak pa ila chile taka mit ele efa akollah Nukewa Tashakta, nga fakta si was na ilaichel takatari, mweda tiyan aklenan. Eloser amakuluk na sil, wana may los lang si, los faro pena na sinwen na din Mwet. Na Mwet tamaluto de los kalamekla, kaskel John Baptist. Elos siyak, na finoingen siya kuman. Kumpay ilaicha, John el de buk mo, tiyan apayin. Elos siyak, kumba met palase, el da mo. Elos fak. Nga fak na sisla, siya kuman, me kume fak game si fena. Ina nakadin usieto, falok na yorolos siya sa pekat me. John el da bukikas mo met palase el sa masla, nga papasen siya wowoyakin mo isisa. Sinsiyak singa taga na siya kadin nanga. Me nga kumkain na ro. Inde kekele shesh na ki mapayi matako kingon lankat na sisyo. Me katasipe makosrela nga kuminti silela na ki auliyak kadin forlal ki auliyak kadin forla auliyak silela mul mapatpat. Pamalipan pa lang organizasyon nga bata kayo nakakal na mga manaf todo si kim may orekma usrnguk siya lumalap.
Kal tigin treskal kum kulo malnap kya kate ye. Kum lom pasay kya? Ale kalim lo malap. Kal kulo malap kya kate na yok taga ke ipsimet ngan. Ngay wi kum nakilin mat ngay kum mong le akollah ipsiak luangan. Nangaflokonot Okay. pel. Tati kun nakilin mat ngay sidal kun non suko nga akalam ipiang siya. Nangaflokonot Lo pel. malap. Kulo malap kal ne Luciana kulo malap ke fosyen silpe kamtal talbe kulo ne marstela ne shepe u4 kulo malap amen kulo malap ke liti wowo ne Luciana el ma amen kulo malap ne marstela kulo pe tignis kalina ida kulo malap kaksakin kat ke kulo malap tignis ke arsloman na ne procula Nathaniel amen kulo malap tigin Arslan Mehta namnas wikat ke unsukulan met clash melem Kal kulo malap wana kada kaliming ada flonel tigin treskilan daga aksa fela ip Saflah singan na silpe kalmune kulo ke artlan met nagay wakat kulo malap ke met matagal gie posay wos na kada kaya pe eving umsat na art likiyac comment siya inakay met nagay wa tigin treskal kada flonel pel na siya Kulo malap. Mr. Liban ke onso go bema kom bisikat dipsila. Inge na ya. May fast namet ke Saflah si ke meduti singe. Kadas ke meto sapta singal si vaslong ke lungula ko siya nag-ipsiak luong. Na samram kan cheeses may orekma usnguk siya. Vaslong ulan fak ke sidi siya tiala lalfungi. Na may tinen machiya sila ra inkaiyen orekma usnguk lalwe elos siya for laliki maguduklalos. O inge inkaiyen inge. El fak when as you was with korasin. When as you was with patsaida. Orekma usnguk ma orek you was. Often orek in entire sidon.
Mwet wolacna na kumeng na nuk yok eo dari. O koe ngapet na finsifelos, inakkelim elos, wala likimul kuluklalos. Paing nga fakt na siwos. La kilenin nanan ka kadel fa akkelim ye pakomdalal na sinmet tire aside on likikos. Of na kos, met Capernaum, Jegus lang Saflah Jekos sifene na inkasao. Kos se fasisile na inhel. Skinan kamasen. Orekma uskek maurekirubos van Orekinen Sodom. En wilakan shekna an nemising. Danga fakt na siwos na kilenin na nanga. Kadele fa kalimi pakom dalal na sin Sodom likikos. Nara in fact mo fashion na yuruk. Fashion na yuruk. Kat fineloang na ki ulila silang lemnge. Meto singal si faslongol na katol ngulan. In general, mesi samram gunye. Gracious invitation je. Ki inda ka na yun lem inis mongle. Inis sikosok la. Wangan siyamat finda ka na yun lem efa neglected. Man ganyak le, kabulishayak. Paina masi makadera pa, kadin kain aksol, akkalem yak flatyel, na taka na yuron. Akkalem yila, mong na si yurol nga, iloyan na ace, mon mapatpato. Elusi lang si, elusi onwela, kimal, elusi misle, langat. Na mga taka na siya kadindiye. Bakit vinloang naki faslongol siya nga eh. Fani kilongol lowos siya nga na. Leum siya ra usrnguk nga. El pangulo sin forlaliki makuluklalos. Na batel tena na le kailos. Fact that Jesus denounced were those who he had done most of his miracles. And sima inkaiyen men lalinge orekma lalalawe. Ba't kita naloing lagi? Fakke meto singal sifa singal yan. Kiwen na din medel taka el munguanum. Met na ko fak. Ni met singe. El simet kain munguanum wine. Simet kawak na sinmet eseni tax. Met kuluk saya. Tarak talal met lan kata. Akketeyac kifakulan. Lalmet metlan kadak o akketeyac kifakulan. Ifakamet ngitena loyang nagilutilan lemo. Idel ngetaliki del belesha del shonmati del safashikin. Fakla generation sienge shamkin mo nainge menga kain lamamet in pelingi anake. Nage generation sienge. Pal fak mo elos ay natalik sisik siya matake niyan kakao. Si untalik wowo na sin sipe fak. Kat ni kera na sumdel. Kat ni kera na sumdel. Akom del tiyan na shosho na ke. Kat ya ko ni na shor. Kum del tiyan na tang. Kit chonel tataka lalo at yan ni wine. Amit na kayo fak. Ashkan fok inel. Kiwan na din medel taka. El munguanum. Amit na kayo fak. Di mat singi. El si mat kain munguanum wine. Si mat kawak na sin mat eseni tax. Mat kuluk siya. Tasak talal met metangan. Fak singi akalimila. Jesus rebuked the resident of specific village. Be a specific village. Ken bata ka mariching eh. Look singal fa singal lun ki singal mo fact ma. Nga fact payan na siwos la kelenin na nanga. Kadila kalimi pakum dalal na Sodom. Sodom si mga dito ki pepolo. Kanaw sikla. Kadila kalimi pakum dalal sin Sodom diki na city siya ingen. City siya tiyal lalfungi. Papiye.
when she was met Kosrae, when she was met Bethsaida. Orekma usrnguk Yuru sa fana orekinen tire side on. Lakan puta gina inge and the woman nuk yok and matafin aped inakkelemi lalo sauliak. Kadil fa kalemi pakoten lal na sin entire side on. Killing the nanga. Afana ko was met Capernaum, if I can Capernaum. Yagos lang jak flat yagos sifena na inkasao, fasisile kos na inhale. Skili faxing and Capernaum pa shlaganit quarterlan lame. Na il fact nagi en luong Kosrae Bethsaida. Wena selos. Ail akademia and dire aside on ilinganke and luong. Ora metal fact mo in PST me chisel mutawaek in fact muluti la loinge. For la legi makulik lowos. The Tokosailan kasao upgran me. Fact singate sinalgi fact silal John the Baptist malakademia ki metotoli was luong elmo snakluk. In fact, for la legi makulik lowos the Tokosailan kasao. Pange masiman na pli na kaya upgran me. In fact, when she was with Kosrae, Nara Kosrae Bethsaida, itate na liye orekma usrnguk klalinge. Megat kan fact give me muraluongan. Kosrae Bethsaida then are upgran nage me likiyac liye. Mahal singaw na me national laws. And singa Kosrae itayak nage plan agriculture. Manilan above the sea level. From kundi again singe ke papalaya peke look single was single doluan. Again Bethsaida itayak the game house of fishing. Iwen me and ma iga kakawe. Ilan east side of the Jordan River. That na ke likiyac liye. Paing and Sir Philip, Peter, Andrew, akademia ke John siya ang alakos. Na pangen fact fototo ke en luong en ma alena kay walos. Again tire side on akademia kla en luong en edal forla dal na forla na pasam kunyak na ke me edalana city Nineveh siya kipel si mata spayakle Jonah katala reluctant kisom silal meta na lesmakle. Pagkatala Jonah il tasak nakaskasak men Syria patasum fan mati matlaldala. Na Jonah il me kil samsam na silo siya. El tal instantaneous la forla. Inkidin siya patel forla. Au fanana ke city luma akademia Kosrae Bethsaida etal dena. Na masinga akademia na kila me pangano yema ora me lemil samsam kin na ke me forla lalosan kelalal fungi lalosan. Masima daga yok ne pasang aksafienge. Efana ko was met Capernaum, ya ko lang siya flight ya ko sifena na inkasao, ko sifa sisile na inhale. Orekma usrnguk ma orekiru safna orekin and Sodom, and we'll look check na on. E kapsra na ke e Capernaum la, wuliki pena and Sodom. Akatit nga kalamila, inkaiyen rekma lala, slagin pangan base lala, and a knit quarter lala. En singa Capernaum, kisbin yok shibeo, belsing alon ko samsam kunya ke kospelakos nge. Fishing village about samsam genge, southwest of Bethsaida. El slagan strategic location sima on ke me sisken kelali. Toto ven Nazareth. The academia kla pange mutawaek for single dolu academia pange base ke ministry lan lema. Lemel orela kanin men kian singe. Nara academia kla pak may pakum ta sila Sodom dom sila ke brimstone
akademia ke chana si singalia fostongo lakos. Akeshipen makuluklalo sa furia kaksidise. Pangan masikyak ke nasilos ke de forla lalosan. Nara kimalutu singa taka na siya election na pangon kat nage repentance. John Baptist il taka wowoyak kin may samad and forla. Ke forla singe nage auliak singe sham kun pa nage me nanakmanas. Nanakmas singe we pa na fast nage. Upe na Paing ako minauliak. Pingatin naknas na sinwet wiyasya. Na may sirakat kufla ora naknas singe. Magifalet. Prideful. Artedness. Mange payra lakat patatle. Mange mayra lakade. Wipe na mo't pasamanyak mo. At tena syun destiny singe. Naki pia destiny singe. Pamit nagawa insulela and sum nagi eternal life singe. Narak sinsiyak si mata ko pa. Step faga mga kum kanara ke mula siya. Naki insulela uliyak singe. Main kol kat katin. Nanakmanas pa na sin. Mwet makat me. Totula na siya. Me si falat sin. Si falat sin ako meta. Alena me. Shem lake. Inda Kosrae lang ako minsulela. Katin silela na ke auliak si, ka forla si, liki mama kadeta mo, Kosrae la blessings lan kat, main sewo lan kat, in the party fish. Kata main sewo makat kan pelagin nge, kumpuan ligi Deuteronomy. Alena kalang ke Deuteronomy long lai kat fasin kis nga lakosan. Ana ke sel nga mata ka na siya, fasin nga limikos ke on ngo lai kosan nilak kalemi. Narak taka na si kum nga kumin, syukin silela katin pange auliak forla lagi makuduklasya sumno yun kat papa mayen anak yung akademia wangan second place ki masing ako marang first place kat sumna ki mol mapatpat na wangan in between aklu singe pakat sumna in hell pana sa mga ki malututang at amli pa nga tuwin singe nga mo point singa laki alem kuminta ko, kasi ka siyawan siya liyaw iki, enjelu mga tinakatay kalem, kumape makumpakanek makain na konyo milututo, klamalap. Well, tingin kumtarle na kaya katiya wo makatagak sa film na kepelching ngayon. Alam mala kalmo niya kataya tari kat kalem ke lakat na po na may kudu para chisel to. Kat Porongo la dahil kemait pala kay prem ne kel chises artaw sinya lu. Dahil klok ko mata kay 1852 na masyenge. Yesyo git nga lu na kay ngol tawla na masyenge. Gospel man God ka Paing washing on Kosrae. Yesyo git nga August 21st 2025 yesyo git nga tawla. Paing washing on Kosrae. Na makaparsyak na ke kailan ko ay washing pa na kan shin kinin met katito la kat foto line man kay wa katito la pablo shmon mai fin kat for la ya kat sumna me ke eternal damnation rat lan God na belching mataka malutut mo mataka ke metos ngel siya ko yak sil tikin tres kal ngayon ak fresh change ya la kayo kat matalal fungi kol inom siya en tuya na ingen sam kun gospel singe kemo larso mitin nom siya in lie wolacna lan God lang si kaul lan God masing pa yoksbe met tigin la la ka de wo wan mai sil pak yok ke masing benchi mo che for laulia ka papole la kan me ke la da lan ngon lan God ilya when a chiches la kan me pen sil Nicodemus third person in the triune God the Holy Spirit Elia kak molye ngon chimam nganar chimamishe ke karda ne viden ke shpen makuluk nagera disus lang
kat kapasyang nake toko siya isi masam ganyan kakkalamya kate flatagel siya eletcha elcha shi pange oyen yokien wolacna sige toko siya isi nga glory siya para kumalle yok ke toko siya isi nga wolacna Saflah siya pakada sumna kaya nakekat mata palakin molkin inse washing katek tekain tuin trukena na shitfen paseme lakela mi gelata lalingan lalad fung inse mga masnya will produce good works pangan sifac lalingan matikin tres lakela miya lang siengan mong fuchers mateng kalang rep mo aru posisiel sivana lemfe pangan masinga katin for yang aulia ace mon mapatpat arata ka shit pa katin nakalimila inge na kat not yang kat talik na tingkat kat sons and daughters kat co-heirs na get toko sing kat ambassador lang toko sing na get lost sing pangkalansap sila sing kat molken kalim ke kat long Porongo molken kat tesomukan la mauta ka na siya sing kat tolak lost sing kulo kaksakin kat kaya akketeyac wo lagtikin nga aflo ng pelalen tako rala from kalia or proya ta metikila proya nga use met plasut way naksha fila keskon nagatrasum na proya lagtikin treskala tiking aflo ng pela kulo malap kaya akketeyac no tigin Usita loningen ako. Kal Kasta. At panunan. kal kulo malap
Kal tigin bangen on suko mai sang kalia kada usut pela kono samtramin kalia tiu pela proy in fashionly clash. Well, kilo malap, kilo ke on ko musesang me atol la akketeyac mas nge ngani spela pe naklen Mwet lash matagange kilo malap ke as lowosan. Lena yokshipe taga lowosan. Kat alas sa shaken, katingan ken, at finshak bako inkaiyen click share like inkaiyen kasha Mwet lash ngen inita pe mamakatas ke ngawal tamal lipan tamal shula tamal makil pa ne kipal singe in we pa na malutut singe siya mama ngali may ko shikat playa pa too much pride rek masi makatash nge kat findi na ke foot le siya ta fo lepufen lan ka ta wala el chakuluk la lucifer kadito lamang ke pride nara siya mga iske maluti singe pa kadin fola lagi makulukla kasi bakan mga esa ke malutut singe Masi to kuan ban chilela na ke mol mapat singe siyo ye makade miss the point be pa katfin kulacnsap ne siya sa fong yak mesingen Rek pa singe malankat akat sing le menden a wilang sila siya Lemon fact mo ngat siya tagayin da kulacnsap pa yak nga ngat tagayin kulacnsap Amen. Tagayin mo lela syuk genek makade mo lela mo ito Ngate takom daken singe wala tawa liban ko sindi Mas mayok si pena si ka ba may kekta na si kikaslan ka ta panang akalami pen pas nge ngatit kam in me sugar coating ka te ko ice cream mas makum lang siyan men kika tram ke eschatology ka tram ke mul mapat singe inge na kat kain caption na masikyak film singe Mwet na Paing nge blom singe pa furiak pinen Los Angeles nge usrnguk masikyak kesikyak o yenge maui Nanga Mwet gilak na le na earthquake sikyak na kadita pa nage flood aksok nge kadita masikyak na akalami ke dusta even communication breakdown na ke cell phone nge ka nage electricity nge pushorak pesha magatiske lomono nge nun me wangan ma insang me sharo minsang shuk mange allen na pas min sewo makat baba tamarsin ka shal ka shikat ke katran moti at safashik kat pilesha na finshak kin makadin dem ta sano si mayoka in sikyak na vakat shuklem kat kadin tera mo kat papa tamarsin ka shawel spare tire si kadin tera kaslan kat mo katsum na ke pafe si kadis na makatlang si iske ma phone si bang ma phone si kadin na kadin etan kewa ke mama eusimol ma patat siya nara ke fact mo nga kuming karas na rin Jesus Christ kat mutawakin lom siya tawag Jerusalem pang fact lak ma inkaiyen me we pena malutut si mars ke alam ko yak malutut si may nga ekin met mas si kele kasi na fact nga ekin met mas si kele yellow somla dahil mamisya kit nila ka. Tangatang, fakfristang na sinlemkat, nanak manas. Apa na ki enal proy mo kumpinsi siya talikan natik na kasya ka na lang assume ka Samuel. Samuel at pivotal ke pelala. John Baptist yung transitional pivotal be. At silam Jesus Christ ilda ka. Misya ke siya kum. God bless you all. Mamalipan mga masyuru ka, pangakain kali ke proy. First na may tigin kum gulo malap. Well, inge na kate kali ke proy, naknas kat siginin siya suikat at kali kat sivil pe pasta yetom kat flatlash. Kika da ako lang fashion tukun
kadeis maliti mataka ki kasmetallom. Katleksyon isud befak kalwani. Infak loma lap na siyong kikumsika na siyesh. Usye oye na siyesh kadin kain daga syukkom. Wangin ita Allah ete. Panakat epel na siyong pele na kayo. Nanakmanas na siyesh kimakuluklash. Kaya ka tonwikat taliki. Mahamata ka akkalam manos. Nakmanas. Usye. Insye wolom. Blessings nominal fish. Katlalal fungi kom ki fashe di klasha katbaba. La kom el lusjen vulvars kinuktugin maun lom. Epel me shafta kan kusrankat. Lala ka rin pufak mo masmustafa ko inge. Kaya mun kulo si fanantum Jesus Christ. Katlalal fungi. Amen.